Karibu sana. Asante. Haya. Ada masalah lagi tak bisa. MC. Haya. Ndamwira harambe mukuga one time. Sawa. Kasongo ni atumana. Ndauga harambe mukuga one time. One time ni au. Ndauga kasongo mukuga. Ndauga sugoi mukuga. Amko tayari? Kirinyaga mko tayari? Munapenda Gasheri? Munapenda Kamau Murango? Munapenda Rigiji? Na kijana yao Matenge? Aya 1 2 3 harambe. Utekenya ni nanjara ndebu anda mamuonie kana dia. Ama hapa Kirinyaga mko na story nyingine? Mmemalizana na Kasongo? Harambe! Harambe! Sugoi! William Samoei Ruto! Kasongo! Mwitayari? Nake Gasheri tano tena. Kamau Murango? Kamau Murango ni tano tena? Utena kaprani munako kake? Kamau Murango? Ati Kamau Murango? Gasheri kanyu? Aya tokore kyogo harambe. Harambe. Sugoi. Ruto. Gasheri. Gasheri. Kamau Murango. Kamau Murango. Gavana Kamau Murango. Nego teko betia nanda muri matanga mo konjirate ya. Ada? Aya harambe. Harambe. Kamau Murango. Gasheri gaito. Matenge Baragwe. Sugoi. Rigiji. Mutena ubangwa Rigiji. Ni ore atanji tutako Matenge wa Baragwe. No monde toka bani ndo Gasheri gaito. Na Gasheri gaito kere tugake bingoti. Nenjene mukendete kana tegu. Nimwakena ndo Gasheri koka kutubeba sarizo monde. Nimwakena ndo Gasheri koka kutubangira maundu mangema. Na nimwakena ndo Gasheri no mundu wanginya matangi ndiro na bare. Na Gasheri no rutagawira mwega na ndo makire nyagani makwendete. Na ndo makire nyagani moyo ye gasamba kana tegu. Ate finance bill kire Gasheri akigwethia ona tena nyama. Na MP wa kwa guthoge simu oyo wago ko makiri makirumirira Kasongo makibetho ke finance bill. No turamera twego kumwaya siku yao inakuja. Na muthenya yake amani 2027. Na tukamera makino kana president wito ndo ole aikarire andu maito kana atia. No kama wa Murango nake uboro wa kwenda tarigathi wa Gachagua arugamire na rigathi wa Gachagua maseneta mangu mabego milioni 10 kama wa Murango akiuga ndekwenda mesa ararugama na gitungati ni agororo karube. Na kama wa Murango ndathikiriria ndo amakirinya kwena kaundu makubangire kwena kaundu mubangire kama wa Murango ate Murango ire bange tondu ni Murango tu andwe wakirenyaga akorutira wira arone barabara cito ekire mathibitari maito ndawa tondu turendu sanira ruta wira na mwitira ruta wira sanira ruta wira lakini kyo gitumi turuga Kasongo ate marugire tukamera ke must go no about kustus orero ni andu makutus matena guya muthenya beregese tunakwambia Kasongo tondo sai tiraruta wira barabara ciara miciaka kwa Kirinyaga stirathi na mbere kana tegu ningwe ciria nindirongerera kaundu kangi lakini mimi naomba kwa heshima tuliona Rigiji aliandika barua siku ya jana ati hao watu wanampangia akebangiro na goko mweki akebangiro mathiko remuru akebangiro okundwarathi akabangiro guns mathima kamutandike no ithu turamera ithu na mwenga tire Rigiji kuria mbunge mukimwenga ta senate no ithu andu ma Kenya na Kirinyaga twaigire Rigiji ngoroni citu ni kweli ama si kweli Rigiji yako kwa roho zetu nyinyi mtaimpeach Rigiji kwa roho zenu
2027 ile mwelekeo tunakuwa na Rigiji ndio tunafuata. Nyinyi endeleeni kupangia Rigiji. Ate muramu bangira ndikumo muite. Na ito turamwera ngai ndakomaga kanatea. Na ito turali international community. It's the high time mchunge Rigiji wetu. Kwa sababu IT ameshindwa kuprotect Rigiji. Kila mahali akienda anakimbizwa na gunzi. Lakini tuna serikali. Na hii serikali ndio maana tunasema Kasongo akishindwa kuprotect Rigiji lazima aende. Hata ukimprotect tutadili na 2027 kwa sababu ulitukosea kwa kuimpeach Rigiji pale Senate na pale National Assembly. Nimekwenda kwa Leone Kasheri? Nimekwenda kwa Leone Murango? Alafu atendera Kasheri? Na kama wa Murango andwane njitu kundile sonda kirogo. Na twakunda ngijaka mugatana mangi twasererwa. Twakora mathabu matemanwa. No kama wa Murango bana obana thito na ndekwaneria muno abatutira kurekia garante. Nitibwana. Nitokora kama wa Murango. Totengeno kama wa Murango kogeria ni maku. Umareke. Haya, DJ. Kirinyaga Kirinyaga. Menyue. Mukirinyua na bio. Ni undu wa Gaceri. Na Murango na Mathenge. Ngai ni amurathime. Bau bange nyambe njuge ni kwamba gucokia ngatho. Ni undu wa mweciwa Gaceri kubanga muthenya wa umuthi. Turutithanagia wira pamwe, tutithanagia kuingi kuria tukubota guteithania. Na tuoka muthenya ta uyu niketha andu bate kungoge no kwaria twaragia no tutuka kutira mwingi we. Umuthi uyu tuteguku. Ni mamake tutumete. Ni mama tubangeire. Riu amona mere tuguku. Amboke ithio cio kibagu mwere ni akeithio ni Murango. Mwere ni akeithio ni mzee wa Boma. Mwere ndo wanyu ni ukire. Haya. Undu wa mbere mweciwa Gaceri. Ndathikiriria poem iru wa bane ciana. Ukigwira thi nginya ngoro thiini ni undu wa gikeno. Na murigo uri othe ngiria aciari ria maundu momite ni undu wa maundu ma cukuru. Gutikundu Gaceri athiaga nditathiaga tondu nani ni ngoragwo ndi ni itemi ya kuthingirira andu akwa. Seneta wira wake ona atena mbia. Wira wakwa ukoragwo kureta mbia thini wa county. Mugikuyu ugire ko muturi na ugire ko muturi twe muruteri. Wira wakwa ni gutura kura seneti mbi wa gundu kuriko. Na tondu ko mukamina murutuirie nyenje. Ndia kinya guku rigakora MCA na ngavana marutithie mbeca icio na nikio ritaconokaga nda thibitari cia ndawa ngera ngavana wa iguru ni ukomete kirathi ukira thibitari nda bara mbuga ni thukire ni thonde tago kumutithia andu ni maratwaragwo ni mai gukorwo kuna emergency fund mbia tuzita cia senate magire ni gukorwo ku tene makirora merengeti makimenyora meguteithia andu amutithi kana tegu andu ito na koguo ni nguga wira wakwa ni ndutite undu ucio ngirutaga pio ni guthikiriria Wanjiko ni bara mwanjira thie ni bothiaga ndenge muge muno ndi okire kumuthikiriria seneta ndenge athiete kwetha wira kundu kungi na ngera andu no nginya andu makona musimamo njugaga hakuna kukaa katikati kama Semunyeti konge kinya bandu ndiria mwingi urona thina na uikarite gatagati ndukamenu we ni kura kunyanira mwingi na kio no gamaga tunaga saina murango tukuga turia tungati turia thirika thigaga sagua kuria tugutwara tutwarwo one kura one turagwo gutiwora gikua karate bando ito na kwa andu makirinyaga ithuĩ turugamite na uria murenda na tugwikara bandu bariku ko mange mugaga umuthi rucio kora ni macenjia kibandiko bathi ndamenyekaga rucio ni ta namba 9 iria cia ICD igacoka gacenjia gekira 3 ithuĩ tukoragwo mwena uria turi na tutiratira tukimwira tugoka atia tugoka na kiama kia rigathe wa Gachagua ithuĩ ni twa kuria murenda tuikare na ni mwena kuria murenda tuigate bando itu na ngerekereria ni njui rigathe wa Gachagua ni arori thina muno koi monginyo giteri ni arutiro gete-ini ni njui kuona mutino neta itunda reta watermelon itunda reta watermelon renge gwirwo ni kabio
kana regwera kabio watermelon no yona gathina riu rigathe wagacagua tu itunda riu ngenda kuga no wigiriki wa thirikari wa ku make sure rigathe wagacagua second president eno ngitiri wa kuigana na muturire wake utimba batekeini no gutengituye ko kundu athie agatumiro nyanake athie kunge agatumiro nyanake na nene ruga kirinyaga ithuwe bingo ciothe rigathe wagacagua riu kaguku ithuwe tubana andu makirinyaga turinde kumugitira kundu kuriku tondu tebetera kuba kwa masimaso na tondu ringi tutebata kumutwara kuria kungi thirikari ni make sure ni amucokeria ugitiri tutingienda tuigague arathi kuria mamwangaicire mundu mane mbogo kwa kweli hili tulikuwa tukituro na ndio nataka niseme siku ya leo kwamba ni jukumu ya kila serikali kuhakikisha kwamba viongozi ambao walikuwamo kama wale wengine wanafaa kuwa wamepewa ulinzi wa kutosha na sio kuangaishwa na kutumiwa vikundi vya vijana waende wakiwangaisha. Ni jambo la fedheha sana hata kwa majirani zetu. Na kwamba siku ya leo aliyekuwa naibu wa rais sasa anaangaishwa na hana ulinzi. Kila mtu akisema kitu ambayo kuna wengine wakubaliani nayo ananyang'anya ulinzi. Muthenya wonge turari na guku iguru murugara. MP omwe nyondo ni kwa master inaga rwimbo rutenda chorus. Tarari na bodyguard ya 5 na lori na pika kunya cia bolivi. MP nyondo ni kwa master nyondo yani ni rwimbo. No rigathi makilikuwa ratunyo. Ngerekereria. Kura kumeza kura kwa kati magwaba. Kabwa katari atia. Mbiane njega. Ni twamwirire. Maundu ni mari agera. Na mekuthio mbere makiaragira na toka bwa katheri. Tukuthio na mbere na kumutetera. Wiroro wa tutoneka thwa gacagua. Ndigana ni ndare chairman wa agriculture niguoci muno na matunda. Na maundu mekuthio na kwagira na kwagira na kwagira. Na arima thima giteithikaga mathio na mbere guteithika. Na tondu ni kwenda kwaria muno. Tanengereria muthithio ni wa muthuri ndoi. Ndoi kuri andu ndoni ni makiuga mukwa njuthiaga naguo. Maruga murango anga ni murwaru anga ni ari rwaga anga ni ari kate. Yo ni muthithio utongoria beto ni athu. Na no wega ni gutugoera. Ona rage mwatugoera mugatugoyagira we? Gutiba ta mundu murume akoni uri cindana no ungi mundu murume kamiri na cindana kana mundu murume murwaru athugo. Kumwecemania kiwanja mugeka atia? Haya. Kuna twana kwamba gwita ni undu wa point ni ndekwenda kakwaje muno mathenge gutiri gutiri undu uga kindi mathenge gutiri undu uga na kindi thogo ndakira ba na kogo kuna twana tukuga kwa mtogo twana tu mbere atutete gaceri wena twana tuguka kuga poem twe bari tuke twana tu Koguo andu akirinyaga kumuriki tukuthiro bandu bariko na kumunyitirira na ndamurio ngigo mundu ramugurira murango ni kwenda kumuiya niguo mundu wakuguragira murango ni gukuiya kwa kenda gukuiya oigo mundu arakugurira gaceri ona timukinyu nyama cia kugurwo ndimera ngigwa biu ni urenda kurwa biu etha murango tondu ena kundu kungiko mathenge ona ndangimurika ni kura kuri oraga usiona tutengeze kwira mundu rwera ko iko ciana icio twana toto na poe munje kama no ukai Kikundi cha Victory chawaletea kiongozi shupavu. Tuandikie kuhusu huyu Gasheni, kiongozi shupavu miongoni mwa waliomo. Mkasema bila shaka uongozi hauchukue samaki bado mchanga. Kwenye bunge kaingia, tupange kesho Kirinyaga
Gacheri. Umuhimu wa masomo yeye anajua, sare moja akavaa mpaka kumaliza shule mwisho, nyota yake ikang'aa. Mpaka sasa kiongozi wa tupange kesho Kirinyaga, tupange kesho na Gacheri. Pamoja na wazazi wakikuja anawatuza, vijana akawaambia wakikuja wanufaike. Kwenye bunge ni shabiki, sauti anapaza, tuweni wakili mwenyewe akili, huyu mtoto wa Kirinyaga. Tupange kesho Kirinyaga, tupange kesho na Gacheri. Usawa na haki, hizo ni ngao zake. Wakimjia maadui, Mungu awaepushe. Jina lake lipae toka mlima hadi ziwa. Kirinyaga imarike kwa uongozi wa Gacheri. Tupange kesho Kirinyaga, tupange kesho na Gacheri. Kwa furaha kemkem na bashasha tele. Karibu tufanye tuwe mbele. Vitabu tununulie, kalamu tununulie, ili tuweze kufaulu kama wewe. Tupange kesho Kirinyaga, tupange kesho na Gacheri. Turoku kwina andu marandindika muno bana Gacheri ndenda kubwarutha omoke tumoneke matigakiugage ni mainiro na pasi ni Gacheri. Kwina kimwana nyonire gya kareti ndekiba ikonjireta nigitagia MC kareti. Kuna wasichana nimeona wawili hapa pia, mkuje tu hapa na no lito peke yake ngomwetikiria muge tono msema ni yonde kumwitikiria tweke siasa umonde na ndokubwera kura hapa. Kwena ungetopiga gapoem sawa, nitukwani na kore ni jina tu, sema umetoka wapi na ureki gitikiri kukuumite. Andu Kirinyaga muriega Ngai na mwaga na hende ciothe. Niĩ njĩtagwo Charity Ngima Wangari na nyumĩte kũrĩa constituency ya Ndia, itũra rĩa Kĩangai, na ngũmũhoya kwĩna andũ a Ndia gũkũ, andũ a Ndia mwĩkuo, twĩ thutha wa Gacheri, twĩ thutha wa Mũrango, twĩ thutha wa Mathenge, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrainisha kaunti ĩno itũ ya Kirinyaga. Thengi mũno, ndĩrahoya kura ya MP wa Ndia, Ngai amũrathime. Asante. Kijana Denzi. Aya, Kirinyaga hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Mheshimiwa Soweto, the incoming MCA Kareti Ward. Mtanishikilia? Tunasema our governor, the incoming governor, Kamau Morango. Aya, Gacheri, na wewe utakuwa deputy wa Morango. Na tunataka huyu akuwe senator wetu, ndio atuitishie pesa, ndio huku Kirinyaga tupate tuongezewe pesa. Si ni sawa sawa? Apige makofi. Hiyo ndio nataka MCA Kareti Ward. Asante. Naitwa Mheshimiwa Soweto. Asanteni sana. Habari zenu? Kwa majina naitwa Justus Githai Gachagua na anapigania kiti ya MCA Nyagate Ward. Na nimeungana na hawa watu, hawa akina Murango, Gacheri na Mathenge, tuendeze hii Kirinyaga yetu iwe ya maana kabisa baada ya kukaa vile iko. Asanteni sana. Itunga timoroku. Nyoni aina moko
mwanyona nimwendete Murango na Gaceri na Mathenge na kioyete gwa Njeri wa Mbogo kuma Kirinyaga Gicugu na niwe mweretu uria arenda kuruta gicimo tondo na thurire finance bill yoke mubinyiririe na ke impeach Rigathi wa Gachagua nimo wote kumucokia na jere kama wa Murango togu auga twere tuno abakinya ba makundi thwene torwane kerona ne turaregire rumaskati turekera mebuto na irato ciamekanye turacenje twifurati koguo mundu uria kureta nyoko tukundire nake na unyoko su wake ni sawa nde mutongoria wa youth Kenya ndio youth president na bando nde chairman wa Mount Kenya Youth Forum na youth monde turauga twethutha wa gitungati Gachagua na Kenya tunyiterere atongoria maitu ngai wa moya murathime. Hello Kirinyaga murega niye njitagwo Newton Muthee wa muthuri etagwo Muthike ndi Munjiro bari ya Kabura ndari murutwo kwa university ndrekaga pure mathematics na ngoja graduation na niye njikarete ngona anake jenzie njikarete ngona na ketumi ja thirikari muno dakika moja tu unatoka organi sasa vandu bako demonstrate kwa street yetu koraga goi si hata tuitishe viti ama namna gani koguo niye ta Muthee ndirete giti kia MP member of parliament Mwea constituency guku tukumurana mirima ingi guku kana thea. Thank you very much. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kasongo wewe kuka ndo tuthomithirio ni Mathenge. Kasongo William Ruto njitagwo mwarimu Gerard Munene incoming MCA Mulindoko ward na ndio yundu ungi Njui Gachagua Njui Murango Njui Gaceri na Njui Mathenge. Inyo moya atia mwathani agocwo Kirinyaga muriega uyu nake etagwo Simon Waweru mutongoria wa mbeu njithi kuma kuria Nyangate ward na undu uria ingimwira no uyu twitikire tunyitirire women led tunyitirire Mathenge tunyitirire jambeno egwitwo David tigwa tafadhali nani toka kuria Nyangate andu manyangate kile mutego ko mutikethe mundu ungi mwinani aba sawa sawa. Thank you. Aya asante kere tukapoa mkakethi Gacheri bau na ndukumyote na kibeo gyaku no kethi senator. Aya ndenda kumkaribishira senator ni gwaturekerie na ndo itu ndimucokerie ngatho oringi nendo akumiriria na ndimuririkanie Gacheri ni kanini no mawiko make ni mane Nimono maundu acio megwika kiroko guku ma breakfast. Nimona breakfast yonda tukunywa guku. Na niku konge twathire kiroko tugakaribishwo na breakfast. Kuna konge. Gacheri ni kwa kupanga maundu. Na nikimwa kugire Gacheri kega no gu niko nyina witu wa county. Gacheri turakuria na gugucokeria ngatho andu ari makenire uri makaribishire na kiboki na nginya mugate o kiroko. Na tondu the witu ni atwira uboro wa afya ona Gacheri ni tuwe corona kanyamu ethaga mbunge kanini kana kanene kana te kiogu kama wa Murango agika kaundu ndimugona Gacheri eke ate umwethe pia ongerera ranji ona ni muruga njike ate aya gaga monda kimurathi metiga tukaribishe kama wa Murango atwitire Gacheri karibisheni kama wa Murango. Ndenda ni murute kabembo nego no karibisa ho ase nane kero te kuoya ruguma nyinge nego na nigakithweri o niguo tukuine na tuine pamwe kerago mpeni njia mrembo mpeni njia aje mbele tumuone mpeni njia mrembo mpeni njia aje mbele tumuone mpeni njia. Baru ko turina ba ga turina ni gwevi na tega saidi okay yetu mrembo aje tego haya mpeni njia mrembo mpeni njia
aje mbele tumuone, mpeni njia, njia mrembo, mpeni njia, aje mbele tumuone, mpeni njia, mpeni njia mrembo, mpeni na tokina to mabore kinyaro mabore betu ke mukaribisha hata hivyo. Mpeni njia mrembo, mpeni njia, aje mbele tumuone, mpeni njia, mpeni njia, aje mbele tumuone, mpeni njia. Andũ a Kĩrĩnyaga mũrĩega rĩngĩ mũndũ tarĩ wona gaceri aigana ũguo, ahana ũguo na aragia ũguo. Na wa mbere nĩ njũĩ andũ aya ma Kameme nĩ metereire njarie ndeto iria cirario National News tũtanathiĩ ndereti ya ngafu. Na njuge President witũ nĩ okire agĩcera gũkũ Kĩrĩnyaga kaunti. Kwĩna mũndũ amugĩrĩirie? Kwĩna mũndũ amugĩrĩirie? Githĩ mũtiamũthikĩrĩirie? Nĩ ũndũ tugaga mũgeni nĩ rũĩ. Na niĩ nĩ ngwenda kũhoya President witũ, ona Rigathĩ wa Gachagua matigage kũmũbangĩra hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ kwarĩria andũ arĩa angĩ. Rigathĩ wa Gachagua arekwarie, Rigathĩ wa Gachagua heo maximum security nĩ ũndũ nĩ mũtongoria wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na tongorie tũmenye hau marenda gũtũgeria ta thirikari, gũtigakorwo maratũgeria mbara ĩkaumĩra 2027. Mũndũ ũrĩa agacindwo gĩthurano ainũke mũciĩ kahora, polepo mũndũ athiĩ akarute wĩra wa kũrĩma kana ũrĩa ũngĩ. Nĩ ũndũ nĩ inyuĩ mũikagia kura na nĩ inyuĩ mũkauga atĩrĩrĩ, kana thirikari ĩno nĩ mũrenda ĩthiĩ na mbere kana mũrenda ĩtige kũruta wĩra, mũcarie thirikari ĩngĩ ĩmũrutĩre wĩra. Koguo Rigathĩ wa Gachagua heo security nĩ mahĩtia manene mũno kuona atĩ nginya agĩthiĩ kanitha no tũmaga mĩkora kanitha. Surely kanitha wa Ngai, kũndũ gwa thayũ, kũndũ gwa kũhoya, arekwathie kanitha, arekwathie Nyanza region acarie arata, arekwathie Coast region acarie arata, arekwathie Western region acarie arata. Harĩa tukauga kana harĩa gatwĩra twĩbangĩre rĩ, ona ithuĩ ta rũrĩrĩ tũhote gũkorwo na ũtongoria mwega. Na Kenya othe ndĩmeraga, okorwo SHA ndĩraruta wĩra, ona Gĩthumo ndĩraruta wĩra, ona mbamba hetwo gĩtĩ kĩu ahetwo ndĩraruta wĩra. Wathiĩ thibitarĩ ndũragio kana wĩ Mũgĩkũyũ, kana wĩtagwo Njeri, kana wĩtagwo Atieno, kana wĩtagwo Kipchumba, kana wĩtagwo Sakimba, kana marĩtwa marĩa mangĩ. Okorwo thirikari ndĩraruta wĩra, guothe Kenya ndĩraruta wĩra. Okorwo nĩ igoti, mũndũ ndoragio kana wĩ Mũgĩkũyũ getha ũtinio. Othe maratinio igoti rĩrĩ, ona inyuĩ mũraigua rĩmũhinyĩrĩirie ũguo. Koguo Kenya mamenye matigetĩkĩre kũhũrithanio na andũ a nyũmba ĩno itũ. Andũ a nyũmba itũ nĩ andũ meetheri, nĩ andũ mendete andũ, nĩ andũ mendete kũiga thayũ, nĩ ũndũ nginya hĩndĩ ĩrĩa marahagũrire Rigathĩ wa Gachagua tũtinaumĩra kũruta mbara. Nĩ twĩkorwo nĩ andũ angĩ mangĩraumĩrire, no ithuĩ nĩ twendete bũrũri ũyũ witũ na nĩ twendete kũiga thayũ. Koguo matigane na ithuĩ, na ithuĩ twĩbange nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa matũbataraga maririkane thirikari ĩno nĩ twamĩikĩirie kura igana kwa igana. Twaumĩrire kĩroko tene tũgĩthiĩ tũkĩmahe kura. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ona ithuĩ twĩna meciria mangĩ-rĩ, matũreke ona ithuĩ nĩ ũndũ nĩ twakire gĩtĩo tũkĩmahe kura, ona ithuĩ thaa ici matũhe gĩtĩo kĩrĩa gĩ gitũ na matũrutĩre wĩra nĩ ũndũ mena contract ya mĩaka 5. Contract yathira nĩ tũkamera ũrĩa tũreciria kana ũrĩa tũkoretwo tũgĩciria. Na njarie na Gĩthweri nĩ ũndũ hau nĩho ndĩrona mũrĩithi wa Inooro na Mboni wa Thuku metereire kũigua. Mimi nataka niseme Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto alitembea hapa Kirinyaga County na watu wa Kirinyaga County wakamsikiza kwa amani. Mlimsikiza kwa amani? Kuna mtu ambaye alifukuza rais wetu? Na akaondoka. Lakini tumeona kuna mtindo ambao umetokea ya kwamba Rigathĩ Gachagua akijitokeza kuzungumza popote wanamtumia wakora. Hadi kwenye kanisa jamani.
kanisani ambapo ni mahala pa amani, ambapo watu wanaenda ili wapate kujaliwa. Lakini mimi nataka niwaambie, lazima wampe Rigathi Gachagua maximum security. Aweze kutembea Nyanza region, aombe marafiki na kura, aweze kutembea Coast region, aweze kutembea Northeastern region, aweze kutembea pia Western region na mahala popote Kenya, ili aweze kutafuta marafiki. Na viongozi tusiwe watu wa kuchochea watu. Tujue ya kwamba kama wewe unaitwa jina kama langu Njeri, na kama mwingine anaitwa Atieno, na mwingine anaitwa Kipchumba, sisi wote kukiwa na serikali mbaya tunaumia sisi wote. Kama ni hii housing tax na tax zozote hizi ambazo zimewekwa na hii serikali, kila mtu anakatwa pesa. Hakuna mtu anaulizwa jina lako ni lipi kabla yeye akandamizwe na serikali. Serikali ikiwa mbaya, Wakenya wote wanaumia. Na niwaambia Wakenya ya kwamba jamii yetu, jamii ya Mount Kenya region ni watu ambao wanapenda amani sana. Na ndio maana waliona hata wakati walimfanya impeachment ya Rigathi Gachagua, sisi hatukuzorotesha amani ya nchi yetu ya Kenya. Maana yake tunapenda maendeleo na tunapenda amani. Kwa hivyo wajue Wakenya wengine ya kwamba waungane na kila Mkenya yeyote. Tusikubali viongozi watu sambaratishe na kufanya tukosane kwa jinsi ya kabila fulani sijui lilifanya, kabila fulani lilifanya. Uongozi mbaya ni uongozi mbaya. Kutoka hapa Mount Kenya kwenda Ziwani, kule Lake region, kwenda Coast region, kwenda kule Northeastern ambapo mnasikia barabara zilikuwa zikitajwa upesi upesi. Uongozi mbaya ni uongozi mbaya. Na niye ngorekeria hau nyondole underenda kwa yeye turehire huko. Gwesirie kamero gaka ndari kanyanako mona moko makwa ni manini koguo ni murati gwa kore thutha. Aya umuthe tokire kurugoria mubango wa ngafu. Mundu we haria thutha haria ndirona kanda e haria na mundu we guku githe mutirona muri andu aingi ni mukwenda kumenya mbeca iria hetwo ni thirikari cia kumurutira wira. Andu agecogo mwekuo andu agecogo ndiramwigua andu agecogo mweku andu andia mwekuo andu akenega Central mwekuo andu amwe mwekuo andu amwe ndamwigua. Wambere njuge o constituency goreto ngeheo ciringi milioni 9 o mwaka cia kumurutira wira. Na milioni icio 9 nikio twiguko muthenya wa umuthi kuruguria tabarira ya ngafu. Mwea constituency twambiririe nayo ni undu twiguko mucii na tumwendete muno muno andu a Mwea. Na Mwea koragwo na wondi nyanya. Koguo andu a Mwea ni murona ni marabatara kuongererwo kanyamu ni undu constituency icio ciothe watara wondi mbeca icio ni irarema kuma haha ikahinga hare hangi.